Качандан бери иштеп атасыз? 2001'den beri. 2001'den beri иштейсиз. Азыр жетекчи болуп калдыңыз. Yok, ormasar. Азыр 2001'den beri орун басар болуп иштейсиз. Yok, 1 yıl oldu. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Ben inspektör. Инспектор. 2001'den beri ушул жерде иштейсиз. Ortada ketken de 3 yıl. Что-то мен сізді қарап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эме да мындай сразу выявляю. Я. Сиз капа болбосоңуз бир sıra ишиңизди текшертип койбойюнбу? Уруксат бересизби? 2001'den beri иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Kuday saklasın. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Yok. Өзүңүзгө ишеничтесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие в выделенных земельных участках, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт баарын текшерип турмаган отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан ары дагы мыйзамды бузбай иштеймиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык Көл районунда. Эң көп мыйзам бузуулуктар.